Bikin apa nih? Rabi. Surabi. Ini bikin yang asin ya, Bu Haji? Iya, ini sosis. Sosis. Unik banget nih, Bu Haji nih. Baru lihat. Surabi pakai sosis nih, guys. Lihat. Yang ini pakai Ya sudah ya. sayur ayamnya. Udah dibumbuin ya? Udah. Mau pakai itu sambal boleh? Pakai sambal di atasnya? Iya. Boleh, Bu Haji. Nah, ini nih sambalnya nih. Ini harganya berapa, Bu Haji? Ini 2,5. Ah. Ini 2,5. Ya, Ini 5.010. ya. Sama 4.000. Jadi 14. 14. Iya. Murah banget nih Bu Haji nih. Murah bener.